Siyalibingelela abathandekayo lonke elisilalele kuzo zonke izindawo lemimango elikuyo. Sithemba uNkulunkulu uzasibusisa nxa singena kulesi sifundo salamhlanje. Mina engikhulumayo umfundisi oGresham Mlilo, nginxusa abangane bami labo baziveze. Salibonani isihlobo esithandekayo ngegama lenkosi, samukelana kusifundo sanamhlanje. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngiyalibingelela abalaleli lababukeli ngegama likaJesu Kristu. Engikhulumayo nguTalent Ncube. Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa ngegama lenkosi ethu Jesu. Kuyintokozo enkulu ukubana sihlangane esifundweni sanamhlanje okhuluma lani umkhokheli Ngwenya. Sikhothamisena amakhanda sikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, sithanda ukubonga ukusinika leli thuba njalo ubana size phambi kwabantu abakho share lesi sifundo, sikhulekela amandla kaMoya Engcwele ubana ethathe indawo yawo, usiveze sicace ebantwaneni bakho ngegama lenkosi ethu Jesu siyakhuleka. Amen. 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 Bangane bami, namhlanje isifundo sethu sithinta indaba yokukhetha. Ukukhetha yikho esahamba ngakho isifundo sonke. Lapha sikhethani, sifuna ukukhetha impilo. Sifunda ukukhetha impilo. Ngizanxusa okaNgwenya asifundele uDeuteronomy 30 verse 19. Deuteronomy 30 verse 19. Ithona, lamuhla ngiyabiza izulu lomhlaba ukufakaza ngani ukuthi ngibekile phambi kwenu ukuphila lokufa, isibusiso lesiqalekiso. Ngakho khethani ukuphila ukuba liphile lina lenzalo yenu. Siyabonga. Kuthiwa ngibiza umhlaba, ngibize lamazulu. Elder Maforo, amazwi nalathi ngibiza umhlaba, ngibize lezulu maqona lendaba zokukhetha, angatshoni? Yabo. Njengoba sikwatsho umfundisi, indaba yokukhetha sizalwe singabantu abamele bakhethe. Sokunesuku vele uyakhetha, umele ukudle, umele ukwenze, umele ukugqoke. Isikolo lapho umele uye khona uyazikhethela. Lapha uMose nxa ekhuluma labantwana bako-Israyeli uthi yena ubize umhlaba, ubize amazulu ukuthi babe ngofakazi ukuthi thina sikhethana. Esikulethelwayo lapha indaba yokubana imihlaba yonke engawanga lo mhlaba onalo esikiwo ungofakazi wezinqumo thina esizenzayo mina lawe. Nsuku nensuku senza izinqumo eziza kuba lo mphumela ekugcineni. Namhlanje sithi thina sikhetha impilo. Esikukhangelelwe, esikukhuthazwayo yikubana sikhethe impilo. Okumqoka esokufumana yikubana uNkulunkulu wasinikeza ilungelo kumbe amandla wokukhetha singabanjwanga ngamandla. Kukho konke sikwenza ulelungelo lokukhetha impilo kumbe ukufa, ukubhubha kumbe ukuphila ingunaphakade. Siyabonga Ngwenya. Uthi lapha ngibiza amazulu lomhlaba ukubana ukufakaze. Yes. Okuveza ukubana uNkulunkulu akukho angakwenzanga ukuze umuntu akhethe okulungileyo. Alright. Ukwenze konke wakuchaya kwabasobala. Ekuchayile kunjalo ukusobala, uNkulunkulu wasefaka umuntu kuposition enhle eright yokuthi sokubuya umuntu ukuthi uzaqhubeka ekulokho uNkulunkulu okuhle amfake kikho kumbe uzacheda eceleni ebesekhetha okunye okungayisikho. Nxa uthana na ngibiza amazulu nomhlaba abe ngofakazi, kuthi kuthena kusifundisani ngesiphetho sokugcina sempilo yomuntu ukuthi ukhethe njani? Umuntu ukukhetha kwakho ngakhetha okuhle uyaphila okuhle, ngakhetha okubi uyalimala wena ngokwakho. Siyabonga. Ngizwa lisithi lina
impilo yethu ukukhetha njalo mafowethu lwakithi ekugcinina kula muntu ozaba lezaba ukuthi kasanganikwe ithuba lokukhetha ngoba konke yikho ebiza wabafakazi ukuthi zwanini ngiyababekela ukuphila mbabele kunjani okufa. Siyatshelwa ngendatshana lapho ukuthi kule ntombazana okuthiwa nguSandi eyahlaselwa umkhuhlane okuthiwa i-brain tumor abathi bona lubomvu olalusekuchotsheni bakhe. Amadokotela sezame yonke imizamo bana le ntombazana elatshwe kodwa kwehlula baze bamazi ukuthi lapha sokusedlule kuphela-ke ukuthi ulindele lokho esingazimisanga bona kwenzakale. Kodwa inkazana ayizangifune ukuthi ife yaba lecebo yathi mina icebo engizabalalela ukuthi abaqume ikhanda lami bagcine ikhanda lami elethuma le ku-deep freezer. Mhlazana amadokotela afumana umuthi okwelapha hayi bazawuthi balungise uhlupho lwami lolo lufuna ngiphile okwesikhathi eside. Okusobala njalo sesitshila ukuthi wayekhangele impilo ngendlela enjani engayisiyo. Kodwa namhlanje bathandekayo zihlobo zethu sikhangela ukukhetha impilo engapheliyo. Okwempilo engapheliyo siphiwa amathuba sonke bona sinjani sikhethe. Umdala yena nguyosinika indlela yokwenza lokho angithi ake ngifundele uGenesis 2 verse ka8 leka 9. Genesis 2 ivesi ngu8 lo 9 ifunda kanje ithi yona inkosi uNkulunkulu yenza insimu eEdeni ngasempumalanga yambeka khona umuntu eyayimenzile. Inkosi uNkulunkulu yamilisa emhlabathini zonke izihlahla ezibukekayo lezilungileyo zokudliwa. Yamilisa phakathi kwensimu isihlahla sokuphila lesihlahla sokwazi okulungileyo lokubi. Awufunde u15 ecina ngo17 verse 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yaseEdeni ukuba ayilime ayilondoloze. Inkosi uNkulunkulu yamlaya umuntu yathi ungadla okwezihlahla zonke zensimu njengokuthanda kwakho kodwa ungadli okwesihlahla sokwazi okulungileyo lokubi ngoba mhla usidla okwaso uzakufa isibili. Kancube nxa sibala lama verse kuyini esikufundayo ngodaba lesihlahla sokuphila, kuyini esibona kuhambelana lesihloko salamhlanje ukukhetha ukufa lokuphila kodwa kusiza kathi singendlela kaAdam loEva. uNkulunkulu edala umuntu wadala impilo ngokuphuphuma kwayo. Alright. So umuntu ebekwa emhlabeni lanamhlanje nxa kulento esingela control layo esingayikhethiyo ukuthi sizalelwa ngaphi. Right. Siyazalwa ngobani ekuqaliseni ngapha ekugcineni futhi kasikwanisi ongazalwa bese China ngangaba seChina la. So ekugcineni futhi kasikwanisi ukukhetha ukuthi uyabulawa yikuyini uyafela ngaphi lokuthi uyafa sikhathi bani ufanini. Kodwa in between phakathi kwezinto lezi ezimbili engiziqambileyo silamandla okukhetha. Lapha amavesi lawa asitshengisa ukuthi uThixo esefake uAdam engadini yaseEdeni. Number 1 wamlaya kuGenesis chapter 2 ivesi ngelika 16 to 17. uNkulunkulu wasemlaya umuntu wathi ungadla izihlahla zonke ezinjani esensimini kodwa esokwazi okuhle lokubi unganjani ungasidli. Lesi uAdam nxa engasidlanga sasitshengisa ukuthi lokho ethembekile kuNkulunkulu. Kodwa kwakulesinye isihlahla futhi esokuphila. Lesi isihlahla wayesidlela to perpetuate life ukuthi aphile inaphakade. So as long uAdam wayegcina umthetho kaNkulunkulu wayephila ekhululekile ngekho esonweni edle isihlahla ukuthi aphile inaphakade. Kodwa nanku umfundisi uSathana ekufuna ukuthi uAdam nxa esedle isihlahla sokwazi okuhle lokubi
abe sesiba sesonweni angaba sesonweni abe sethatha isihlahla sokuphila abe sephila inaphakade esesonweni so uNkulunkulu ngothando lwakhe wamxotsha uAdamu engadini yase-Edeni nxa esewonile ukwenzela ukuthi angadli isihlahla sani sokuphila aphile inaphakade kodwa akhethe impilo ayamukele uJesu abuye kuJesu futhi ukwenzela ukuthi asidle lesi sihlahla sokuphila isono sesisusiwe Maforo ngiyananzela ukuthi awutsho umdala abantu sebedla isihlahla bazikhethele bona bodwa ngithi njengokuthana lingakhetha ukungasidli lizaphila kodwa ngakhetha ukusidla lizenjani lizakufa kulesithembiso esihle kakhulu ukukhetha kwalamhlanje kulabo baza kunqoba uSambulo 2 ivesi ngelika 7 ilesi ilamazwi athana ungayibala khonapha Sambulo 2 vesi ka 7 ilesithembiso bani yona le lo olendlebe kezwe lokhu okutshoyo umoya emabandleni onqobayo ngizakumnika ukuba adle okwesihlahla sokuphila esiseparadise likaNkulunkulu ngizakumnika ayekudla kwesihlahla sokuphila esengaphi eseparadise likaNkulunkulu kuyini esikufunda ngale ivesi la kuSambulo 22 vesi ka 2 silemfaniso ofana nayo sithola ukuthi ekuqaleni isihlahla sokuphila sasikhona right uNkulunkulu wadala umuntu ukuthi aphile ingunaphakade kwenzakala okwenzakalayo ngokukhetha komuntu ekugcineni ngale siyamthola uNkulunkulu uyasifaka isihlahla uthi engadini eJerusalema elitsha kulesihlahla sokuphila alright uthi ngizakunikeza ilungelo lokuthi usidle usithabathe ukudla lesi kuyabe sokusisho ukubana sesithola impilo engunaphakade uNkulunkulu zihlobo ezithandekayo uluthando usifisela okuhle izikhathi zonke umfundisi wawunanzelele ukuthi khona lokho kuthiwa ungakwenzi ikho esikwenzayo kuzinqumo zonke sizenzayo ungathiwa hayi ungakhangeli lokho yikho ufuna ukukukhangela even ebantwaneni lathi ebadalela asinanzeleleni izixwayiso zikaNkulunkulu konke lokho uNkulunkulu wayesixwayisile ngoba efisa ukubana siphile ingunaphakade okwakuthinta uncube ukubana uSathane wayefuna ukuthi esephule umuntu ayekudla isihlahla sokuphila ingunaphakade abe yisoni esingafiki kodwa uNkulunkulu ngothando lwakhe uyamxotsha umuntu ngoba elocebo losindiso uNkulunkulu sifisela okuhle izikhathi zonke siyabonga ngibona ngiyathathekiswa mfundisi izwe sibale ukuthi lo onqobayo ngizamnika ilungelo lokudla isihlahla sokuphila ngemva kokunqoba sinqoba ama-choices amabi uSathane asinika wona afuna ukusitshengisa wona imihla ngemihla kuphela sinqoba ngokwenza ngokukhetha okulungileyo singakhetha okuhle siza kunqoba siye kudla isihlahla sinqoba izilingo kunokunye sikunqobayo obunzima konke lokho antu uJesu wanqoba izilingo ukufa siza kunqoba egcineni siyabonga ake nintshele njalo sikhangela ngokukhetha lokho kambe umuntu ngamunye akalalungelo lokukhetha zonke insuku na kuyini esingakutshela abalaleli kulesi sigaba mbana ngakhuluma umuntu wathi edalwa kathathelwanga ilungelo lokukhetha right so ukukhetha kuphiwe umuntu ukhululekile ukuthi ukhethe either okuhle kumbe okubi kulempumela yakho esikuthi thina ngama consequences kodwa kuvamile ukuthi ekukhetheni kwethu sikhulume ngenkululeko leyi si abuser nxa ngakubeka kanjani sike sathi sixoxa lo maforo ngathi mina umntwana namhlanje nxa esithi mina semfuka ukukhululeka emzalini wakhe yayisithi ukuthi umzali amekele angene ngesikhathi asifunayo egumeni okuyinkululeko enjani engayisiyo elimaza umntwana kodwa inkululeko eyiyo izavumela ukuthi umntwana agobele umthetho wabazali ukwenzela ukuthi akhululeke angaganyulwa izigebenga angalimali ngenxa yokuthi ugobele umthetho siyabonga yebo mafo kumengeze ngithi
silokho esikho khona thina namhlanje Yeah. ngenxa yezinqumo esizenzileyo ukukhetha esikwenzileyo. Right. Ohulumende bamazwe khona lapha esikhona Yeah. bayilokho abayikho khona ngenxa Ngenxa yezinqumo. yokukhetha Yeah. yezinqumo ezenziwayo. Yeah. So kukho konke sikwenzayo kuphendula umbuzo wakho. Yeah. Sikhetha nsuku zonke. Ngabe Yeah. yikudla, ngabe yikuya esikolweni, ukuthi ngibale kumbe ngingabali, ukhethile. uNkulunkulu asekukholweni usikunikeze ilungelo lunaleli Lokukhetha. ukuthi uzikhethele ukhululekile. Kungakuhle ukhetha kwenza njani? Impilo. Okuphila. Kakhulu. Yeah. Uyazi sisakhula ngwenya. Kwakule lami ngadlala phela uMachayana. Alright. Ungabona ukuthi lapha inamba yenu kayikwani kahle. Yeah. Ngangena ngithi mina ngumandawo. Umaremain. Ngavela ngapha nyabamba, vela ngapha nyabamba. Njalo njalo. Kade ukukhetheni kulomandawo yini? Kulomandawo yini phakathi kokukhetha? Fundisi ekukhetheni akulanto ethiwa ngumandawo. Alright. Akula muntu odala mina ngizakume ebhoda. Ukuthi nxa sezibheda ngapha ngitshekele ngapha. Ngitshekele ngapha. Nxa ungumandawo uku-middle ground avela awukhethanga awukho kuNkulunkulu uphandle kwaNkulunkulu. Njalo futhi akula muntu ongathi mina ngingahlanganisa ukukhanya nokunyama. Ukukhanya nokunyama vele akuhambelani, into ezimbili ezitshiyeneyo. uNkulunkulu loBhali akuhambi ndawonye, into ezimbili ezinjani ezitshiyeneyo. So akula muntu oba kuground. Nxa wena ukhethe ukungabi kuNkulunkulu uzakulahla. Nxa ukhethe ukuba kuNkulunkulu yana kuNkulunkulu straight. Nxa ukhethe usehlangothini ngapha manje sawehlangothini ngapha. iBhayibheli ke liyasitshela mfundisi, liyasitshela ngezinqumo ngokungabi phakathi laphathi kwe-middle ground. Singafunda even kuGenesis ngu7 verse ngu23 ngu22 kusa ku23 sihlangana ngesikhathi sikaNoah laphana. uNoah waba lokukhetha okuhle. Sibabona besindiswa ngemuli yakhe. Bonke labana abangazange bakhetha okuhle sibathola benjani? Bebhujiswa. Bonke abengakhethanga akulaza ukuthi kule middle ground. Siyaphiwa futhi ke sithole isibonelo sobana uNkulunkulu usiphile indodana yakhe. Right. Uthi ngiphile indodana ukuze ngayo lifumane ukuphila okungapheliyo. Right. Ukuphila okungapheliyo yikubona sibe le ndodana ongalayo indodana kalakho ukuphila ukuphila okungapheliyo. So akula middle ground. Either ule ndodana kumbe ungala ndodana. Either umntana obunyama umntana okukhanya. Either uyimbuzi kumbe uyimvu. Maforo lathi sonke. Ake nje kulamavesi amanye sehlawathinta lapha ngwenya. Kulamavesi asincedisayo ukuzwisisa isihloko sethu. Uthevuthana ngibiza amaZulu ngimbize umhlabana abe ngufakazi kini namhlanje. Angithi ngibeke kini ukuphila lokunjani lokufa. Angithi kulamavesi alandelayo uJohn 3:16 lamanye nje athize lapha asifundisani ngomcabango esufumana phezulu aletha mfanekisobani maqona lokukhetha. Ungasinika uJohn 3:16 usichasisele ngoRomans 8:6. U3:16 uthi yena uThixo alithanda ilizwe kangaka wanikela indodana yakhe. Isinikelo indodana yakhe ukuthi lo lalo okholwayo enze njani hlo angabhubhi athole impilo engunaphakade. Lo ongakholwayo kumbe okhethe ukungakholwa uzakufa. So khona lapha kuvesi yona le siyathola amandla okukhetha ukuthi ekukhetheni kulempilo lokufa. Ungaya kuRoma ngo8 ivesi ngo6 uthi lo ocabanga ngokwenyama carnal mind ukhethe ukufa uyafa okwenyama inyama le iyafa. Kodwa okhethe okomoya being spiritual minded ukhethe ukuthula wasekhetha impilo. So zihlobo isikhuthazo yikuthi senzelwe konke thina simele sikwenze yikubana sikhethe. Yithi futhi nxa kade kuvotwa uNkulunkulu usevotile lo Sathani wavota. Ole deciding vote nguwe yini ukhethayo uyinisa yiphi team. uJohn uRomans 6:23 kaNcube lo Matthew 7:24 to 27 usifundisana ngendaba zokukhetha. Sikhangela
Romans chapter 6 verse ngelika 23 inkokhelo yesono yikufa kodwa isiphiwo somusa onaphakade singuJesu Kristu yena ngokwakhe. Then uMatthew chapter 7 verse ngelika 24 ithi yona lo owezwayo la mazwi awenze futhi ngiza kumfanisa lo muntu oyakha indlu yakhe yakhelanga edwaleni. Engubambileyo ngesihloko sangemande lapho uthi no middle ground. Akula muntu oma phakathi la phakathi. Yikuthi uJesu yena ngokwakhe uthi nxa lisona lisekufeni kodwa lingakhetha ukuphila okunaphakade ngokwamukela ubani uJesu. So uJesu ungummeli wethu ekhaya ezulwini endaweni engcwele phakathi kwethu lobani lo nkulunkulu. Then ebesesithi kakuvumi ngoba ongummeli uyabambanisa anti ubambanisa thina loba lo nkulunkulu. So mina nxa sengisima phakathi la phakathi ngezindlela olunyawo lukuJesu olunye lukuSathane ngezindlela ngithi ngingummeli ufuna ukubambanisa uSathane lobani lo Jesu okuyinto engavumile. So Jesu uthi nxa likhangele mina ngamandla kuSathane automatically unyawo luzasuka lubekile. Uyazi maforo I think ngangu grade 4 omunye teacher uyangena eclassini uthi yazi nxa usifu yisoni awuza kwenzakala kukhulu kakhulu asesabela ingoma uthi phela uzafika uNkulunkulu ephe ehlukuluza abantu ongapheliyo kuya kule nkakatha epani ukuthi nxa uthutsha isidudla so uSathane ephethe ifoko abekho ukuphendula ehlabula ingoma neprone sweet neprane enihuhane sweet. Yazi ethi abantu bapanisha kokuphela kungela kupanisha kokuphela kulabantu abafundisa ukuthi kule gehe lapho umuntu azakujeziswa iphakade lonke singabancedisa njani njalo lawo bantu singabenza njani bona bakhethe indlela eqondile bafunde ukuthi hayi uNkulunkulu uyisima sifundane ngoNkulunkulu ikakhulu ngendawo egehe. Indaba yegehena mfundisi Mlilo uSathane ngiyifithizelayo ufuna ukuletha imfundiso etshekileyo aveze uNkulunkulu njengoNkulunkulu omuye olochuku. uNkulunkulu izihlobo ezithandekayo uluthando. U316 uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka. uNkulunkulu eluthando enjalo loba esejezisa umuntu umjezisa ngothando. Wenzela umuntu umusa ukuthi ache and akayikutsha ingunaphakade uzakutsha achabalale kuhle kuphele ngoba uNkulunkulu eluthando uthe qedile ukwahlulela amadolo wonke ayakuguqa athi ukwahlulela kwakho kunjani kulungile ngoba ukuthatha umuntu ongaphendukanga umuse ezulwini yikumusa esihogweni kuba ligehena kuye ngoba yena uthanda inkanuko zakhe zitshekile vele ngoba ngothando uNkulunkulu abesesithi lumuntu kaye esihogweni kube lesihogo esilesikhathi esilingeneyo asikubhebha ingunaphakade kulesikhathi kuchabalaliswe isono kuchabalale ingunaphakade bese kuphilwa ingunaphakade. Hayi uyacaca kakhulu akusifundele uDeuteronomy 30 verse 15 kusiya ku20 30 verse 15 kusiya ku20 ithona khangelani ngibekile phambi kwenu lamhla ukuphila lokulunga ukufa lobubi uba lilalela imilayo yenkosi uNkulunkulu wenu engililayo yona lamhla liyithande inkosi uNkulunkulu wenu lihambe endleleni zayo ligcine imilayo yayo lezimiso zayo lezeluleko zayo lizakuphila lande inkosi uNkulunkulu wenu izalibusisa elizweni elingena kulo ukulithumba. Kodwa uba inhliziyo zenu ziphendukela lingalaleli liduhiswe lidumise abanye uNkulunkulu libakhonze ngiyalitshela lamhla ukuthi liza kubhubha kalikuhlala isikhathi eside elizweni elizakungena kulo ukulithumba selichaphile iJordani. Namuhla ngiyabiza izulu lomhlaba ukufakaza ngani ukuthi ngibekile phambi kwenu ukuphila lokufa isibusiso lesiqalekiso ngakho ke khethani ukuphila
ukuba liphile lina lenzalo yenu, lithande inkosi uNkulunkulu wenu, lilalele ilizwi layo, libambelele kuyo, ngoba lokhu kuza kulilethela ukuphila lokwanda kwensuku zenu, ukuze lihlale elizweni inkosi eyafunga kubokhokho benu o-Abrahamu lo-Isaka lo-Jakobe ukubanika lona. Right, ngilembuzo embili lapho ngifisa nalimbambele yona. Okokuqala, uIsrael uyakhuthazwa lapha ukukhetha phakathi kokunjani kokuphila nokufa, angithi? Ya, ukukhetha ukuphila kugoqela ukuthi benzeni nxa besikade sifunda livesi. Okwesithungu, kambe indlela okubekwa ngayo kuIsrael kayifani yini lendlela okwabeka ngayo ku-Adam lo-Eva ekukhetheni isihlahla sokuphila ekukhetheni kungadli isihlahla sokwazi okulungile lokubi? Thina-ke kuyini namhlanje ngaba yingozi kithi uma singakhetha ngendlela engayisiyo umaforo? Isimo esasilo Adam lo Eva kumbe isigaba ababekiso, i-situation abafakwa kiyo iyafana xa kule situation esikiyo. Okay. Ukuthi sifundeni ukukhetha. uNkulunkulu usenzele konke. Alright. Isifiso sika Jehova ikubana mina lawe sikhethe ukuphila. Alright. Indaba esifundiswayo indaba yothando lokulalela. Kuhamba konke. Ngeke ulalele umuntu ongamthandiyo, ngeke uthande umuntu ongamlaleliyo. So ukhetha ukuthi phanga kumele ulalele izimiso zingalalela, uthande lo osibizile. So lapha uMose uxwayisa uIsrael sebese border, sebeseyangena eKhenani. Njengami lawe khathesi sisebhoda sesimele sengena eKhenani. Ake nisenzeni izinqumo ebese sithi konke okunye lokho elikulandelayo nxa lingakukhonza likhethe ukufa liza kufa. So i-choice esilazo kumbe ukukhetha esilakho yikukhetha impilo kumbe ukukhetha ukufa. Sihlobo esithandekayo lapho esikhona ake nisikhetheni ukuphila. Imizimba yethu vele thina wayinkayindi kumbe sidalwe kulula ukuthi ukhethe okubi. Siyakuthakazelela okubi. Inhlamba vele uyizwa usikhulumile. Kodwa asifundeni sithobele intando kaNkulunkulu, silandele khona lokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Sizabona izimanga, sizayibona impilo. Loba singani siyafa khathesi kodwa uyabe ulakho ukuphila. Lobuso bakho buyakhanya ukuthi lo muntu ulempilo. So lapha ngikuzwa usithi bona ukukhetha sikhetha ngendlela kaNkulunkulu. Singalandela indlela kaNkulunkulu asinjani asiyekubhubha ngithi. Yes, ngibona ukuthi thina njengabantu kule ngcenye okumele siyenze. Alright. Akakuthiyanga kunjalo. Kulabanye abantu ukuthi hayi mina sengisindisiwe sengihlalela konke soku-right konke. Kule ngcenye okumele siyenze okwethu yikukhetha. Kulula kangakanani ukukhetha ngwenye? Ukukhetha mfundisi akukho nzima. Kungani sitho njalo? Ngoba uNkulunkulu ukubekile konke kwacaca kwabasobala wakwenza kwabalula. uNkulunkulu mfundisi ukulahleka kunzima kulokuthi umuntu engalahleka. Ngcono ufunde uDeuteronomy ngo-30 verse nga-11 nga-14 uqedise nyawuza pho yakhona. Yes, uDeuteronomy ngo-30 verse ngo-11 kusiya ku-14 ithi yona ngoba lumlayo engililaya wona lamuhla kawulukhuni kini futhi kawukhatshana lani, kawukho ezulwini ukuthi lithi ngubani oza kusenyukela ezulwini asilandele wona ukuba siwenze siwugcine na, futhi kawukho ngaphetsheya kolwandle ukuthi lithi ngubani oza kuwela ulwandle asilandele wona ukuba siwenze siwugcine na. Kodwa ke ilizwi liseduze lani, lisemlonyeni yenu, lisenhliziyweni zenu ukuba liligcine. Liseduzane lani, lisemlonyeni. Qedisa inkulumo yakho lana ukuthi kunzima yini ukukhetha. Ukusindiswa komuntu ukukhetha kulula ngoba uNkulunkulu uyenze konke kwabasegcekeni kwabaseduzane. Awudingi ukuthi mfundisi
ngize ngikukhiphele imali kumbe ngikugadele ngiyekudinga khatshana. uNkulunkulu uveza uthando lwakho ukuthi ukwenze konke kuwonke umuntu ovumayo olenhliziyo evumayo ukuthi ngiliphila akudingi usetshenzelwa ivele kusemlonyeni yenu kusekukini uNkulunkulu kwenze konke. Dadinti okunye okundidadekisa nxa esithi kuseduzane iBhayibheli nanti silalo lapha emhlabeni konke okumele kwenziwe singaka ezulwini kumele kwenziwe ngapi khonapha. Omunye okhomenta uthi yena don't be too heavenly focused that you become earthly useless. Ufune sibili ukuye ekhaya ezulwini kodwa izinqumo ezizakwenza ukuthi uye ezulwini ungazilandeli. So izinqumo silazi kusamele isono sisuswe siseselapha ngoba uJesu nxa esiza kazi ukuzoguqula abantu izimilo kodwa uzothatha abantu asebeguqukile izimilo abaguqula imizimba siye ekhaya ezulwini. uJehova mfundisa kahlali vele khatshana. Ngikhumbula ingilosi zomveza ithi lo nguImmanuel uNkulunkulu olathi useduze lathi esimele sikwenze ikumemeza. Ngikhumbula uGehazi bathi behanqiwe ubona ibutho elizobanqoba elayisi uthi hayi akumvule amehlo. Uthi sebemvula amehlo ubona ingilosi amawakawaka ezingilosi aphindiweyo ukudlula ibutho leli lesizwe. uJehova useduzane. Mina lawe ake sifundeni ukuguqa ngamadolo siconnectane lezulu. Amajaha enkaya athi masiguqile sibade. Asikufundeni khona lokho kuzayenza lezi nqumo zethu zithobele intando kaNkulunkulu. Khumbula uJesu esenkanga lelambile uJesu uba sesilingweni esifana nalesika Adam wokuqala. Ethe lambile njani kodwa uthi umuntu akayikuphila ngesinkwa kuphela. Inengi lethu siphila sikhetha mfundisi ukhetho kuningi angisifuna usuthisa inyama badla abantu abami okwakhathese okuseduzane okaIsu ake nisifundeni ukukhangela okwasezulwini okungabhubhiki. Amen. Siyabonga kakhulu. Ufuna ukuthi singahamba ku New Testament lapha namfundisi. uJesu uthi ngilani kuze kube sekupheleni. Ngilani kuze okuveza ubana akakho khatshana nathi. Useduzane lathi singena phakathi kobunzima ekukhetha nxa sifisa ukukhetha ulathi ubana esiphathise esincedise esinike lamandla wonke okunqoba usathane ngabe ufuna ubana esivembile konke. So mfundisi akukho nzima ukukhetha nyaphinda akukho nzima. Kunzima uyazi kuba nje ngiyibona abantu nxa semtshadweni ungathiwa lapha ukudla isbuffet hlaba lapho udla khona yikho ubona ukuthi akukho nzima ukuthi sile confusion sile ntuthu awusazi ukuthi ngithathe ukuthi andiyawo usufuna ukudla konke usufuna ukukhetha lokho ukuthi kodwa kuthiwa khetha. So umuntu akanisifundeni uthobele intando kuyini okungilungeleyo ube kwazi okulungeleyo ubusuthatha khona lokho. So empilweni asibeni kwazi esimele sikuthathe sithathe khona lokho okulungileyo okulungele imizimba ngoba usitshelile ezwini lakhe ukuthi okulungileyo ukuthi sithobele khona lokho. Uyandithathekisa nxa ungumuntu lesimina uzafuna ukulondoloza iminyaka yakho yona leyo layo uluze impilo yengunaphakade. Umlimi uthi nge-60 years lese uzaphila 60 years. Nge-60 years engikuphe zona only 60 years yenza izinqumo ezizakuphi naphakade. Kodwa wena uthi hayi 60 years amfuni lazo. Nasi point 60 years umele ukhethe nje uJesu Kristu kawona. Kanti kunzima ngani umkhetha? uJohn 3:16 uthini? uNkulunkulu walithanda ilizwe kangaka. Ngikhumbula uMose uHebrews 11:24 uthi uMose wathi esekhulile wayibona ukuthi hayi wathi ngikhethe mina okuyadubeka labantwana bakhoyisa okwesikhatshana okulethwa nguncubelo kwa ukuze ngithole ingunaphakade. Inengi lethu sikhetha ukukholisa okwesikhatshana yikukhetha futhi sibe sesilahlekelwa ingunaphakade. Yazi angisathi kwawuphi umnyaka lapha kulo Pastor Curry sase trade fair grounds ngosuku avalisa ngayo engupresident walapha kithi la eSabatheni ngosuku avalisa ngalo walivalisela ese trade fair grounds. Ngikhumbula isihloko sentshumayelo yakhe sase sithi sona impilo kumbe okufa
ukukhetha kusezandleni zakho. Nxa ufuna ukufa kusezandleni zakho. Kunjalo. Nxa ufuna ukuphila kungaphi? Kusezandleni zakho. Yikho lokho kutshiwo lamagama esifunda ngawo. Uthi uNkulunkulu kwenze kwabasobala kwabasegcekeni impilo lokufa kusezandleni zikabani? Zethu. Ngenye indlela lezi hlobo ezisilaleleyo kazikwazi ukuthi nxa siza kusindiswa, nxa sizakuthi silahlwe, kasilahlwa ngoba uNkulunkulu engenzanga enze ingxenye yethu bana sisindiswe. Silahla nxa sehlulekile ukwenza njani? Ukukhetha. Asike sikhangele uDeuteronomy 32 ivesi lika 39. 32 ivesi lika 39. Yeah. Ithona bonani ukuthi mina nginguye. Ngakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngiyabulala, ngisilise, ngiyalimaza, ngelaphe. Ngakho ongakhulula esandleni sami. Ngakho uNkulunkulu ngaphandle kwabani? Ngaphandle kwami. Sifundane ngalama vesi. Nebhuku endlalela uzathola ukuthi uIsrayeli izolo nxa wayesuka eKhenani esuka eGibhithe esiya eKhenani. Uma ngomunye isizwe lesizwe wayehlangana laso wabehlangana ukuthi leso sizwe sile territorial kodwa uNkulunkulu wesigaba. Yes. Ungafika lapho eMpophoma uthola uNkulunkulu ubhale wesigaba seMpophoma. Osuke uyemabuthweni ngalo uNkulunkulu Ashtoreth okhona ngale. Okuthi uthi nxa udlula lapha kumele ufike ubhadale imali ukuthi singene endaweni kazibani. Ubhadale imali njalo njalo. uNkulunkulu lapho uthana ngakho uNkulunkulu ngaphandle kwabani? Kwami. Wena sekufundayo bathandekayo. Kancube. Yes, uNkulunkulu omkhonzayo. Uyakwenza ukuthi uwe kumbe ukuthi uvuke. Alright. Ungabona uloNkulunkulu omcontrolayo wena. Kuthi ukuthi usengozini yokuthi simina siyale silokho esikhukhuma. Alright. Kodwa uThixo ufundisa lapha ukuthi yena nguThixo wethu okumele sibe ngaphansi kwakhe kungela zithombe esizikhonzayo. Yakwazi ukuthi indaba yezithombe kasiyisi kuphela ebantwini abangakhonziyo. Ulakho ukuthi ukhonza sibili ebandleni elilo lile message eyiyo kodwa la ulezithombe zakho. Alright. Izinto ozokuthi kawusafuni ukuthi zisuswe eduze kwakho. Isampule elula. uNkulunkulu nxa engavuma ukuthi kube lama elections kukhethwe njalo lesikhathi ezisebenzi ziyakhethwa kathesi avuma uNkulunkulu ngothando lwakhe ukuthi Elder ube ngumdikoni ufice uElder sesala ukuba ngumdikoni sethethe ubuchurch elder baba yisithixo sakhe wachiya uNkulunkulu wobuchurch elder so usesengozini yokuthi asale esengumuntu othungamela nje yena umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu engasekho so izithombe kumele sizitshe kokuyana ungama darling sins kumbe ama darling activities kumele siwasuse nxa evimba umsebenzi kathi angeke ngikhangele kumaforo aforo kwesesikhathi ucabangani ngemali uNkulunkulu thana sibisele okwechumi leminikelo kuye uJehova awucini kwesikhathi usiba okwenza ukuthi abantu bakwesikhathi behloko ukuthi babuyisele awucini into esesebenzise imali ngoba kulenza ukuthi bona kule Trinity entsha kule Almighty God the Father uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu iDola kambe imali ngeke lanxa ngisebandleni ingeke yaqinisisa isithombe kimi kakhulu imali iba ingozi uNkulunkulu nguyasinikeza yona le mali khumbulani sike saqala ngesihlahla ngale isihlahla lesana vele sihlanyelwe uNkulunkulu right uNkulunkulu lese sokwazi okuhle nokuzi uthi ungasithinti sifana njengakhona lokho ukuthi uNkulunkulu uyasinikeza sibusisi abe sesithi lethani yimi kodwa siyagula esimele sikubambe lokho number 1 uNkulunkulu kaceli lutho angasinikazanga lo right yes bathi ngesikhiwa his biddings are his enabling so njengebandla ake nisifunde ungabona sekucela ukunikezini uyakwazi le capacity olayo alright imali iqinisa siba ngumgoqo onye ngakuthinta kuNkulumo esilayo la indaba yokubana kukho konke esikwenzayo ake nisiqaphele akukhangele lokho ongabe uyakukhonza
ukuthi kuthembe wena kumbe wena uthembe khona, ugcina wena kumbe wena ngogcina khona, kuzakusiza. Ngikho kusambulo ngalo futhi ukuthi uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba, ake siqaphele khona lokho, kuzasisiza kuma choices esiwenzayo la lo esimele simlandele. Ungathandi imali ukudlula umlimo wemali. Umlimo wemali ngwenya. Ufundisi indaba vele eyisehlukanisa abantwana bakwa-Israyeli lezinye izizwe uNkulunkulu weqiniso lezithixo zamanga. Alright. uNkulunkulu lathi kathesi sisema-borders of the promised land, ukhangele ubana sitshiye izithixo zamanga, sikhonze yena yedwa uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba, njengoba umfowethu esitsho-ke lapha. Usingawukhuthaza amalungu ebandla yokubana asinanzeleleni uSathane usempini. Wayevele abantwana bakwa-Israyeli nxa besiya elizweni lesithembiso efisa ubaphambula ezindleleni. Kungenzakala lathi khonapha sesilungele ukungena eKhenani ezulwini, efisa bona siphambuke singavumi asikhethise okungayisikho. Kancube kule ngozi bani esikhathini sesamhla sokugcina nxa sikhangela uSamuel chapter 13 iverse 1 kusiya ku15, kule ngozi bani? Ngoba lapha indaba yokukhonza kule ngozi bani ngamafitshane esihlangana la uma siqathanisa loSamuel 14 verse 6 to 12 maqona lokukhetha ukukhonza koyikho. Siyabonga uThixo elaya abantwana bakwe-Israyeli uthi eKhenani lizafica ilanga liyabe lokhe likhona. Right. Kodwa lingathathi imessage yelanga enilipha yona lichiya mina uNkulunkulu welanga. So kuSambulo chapter 13 sifica kulesilo. Isilo esiphuma emanzini, Sambulo chapter 13 from verse 1 kusiya ku11. Sambulo chapter 13 from verse 12 kusiya ku18 isilo esiphuma emhlabathini. So isilo lesesiphuma emanzini nxa sichasiswa ukuthi saba lenxeba, sithe sesilenxeba, inxeba laso laphola, selipholile, abantu bonke bakhonza bathi ngubani ongamelana lani lalesi silo. Sibe sesiphiwa i-warning ku-Revelation chapter 14 verse ngelika 6 kusiya ku12, i3 angels messages. Iyakuqala ithi yona ngase ngibona ingilosi indiza emkhathini ilevangeli elingapheliyo ukulichumayela ebantwini bonke ezizweni zonke lasezindimini zonke. Ngiyathi ngelizwe elikhulu mesabeni uNkulunkulu ngoba isikhathi sakhe sokwahlulela sesinjani sesifike, limkhonze wadala izulu lomhlaba. Eyesithathu la ithi lo uba kukhona okhonza isilo lesifanekiso saso obekwe uphawu ebunzini loba esandleni, laye uza kunatha iwayini yolaka lukaThixo olungaxotshaniswa. So imessage esiphiwa lapha ukuthi ngiliphile imessage yezilo, kalingaboni izilo ukudlula uJesu wezilo. So konke elikubonayo kalibone behold Christ, ngoba lingathi behold izilo njengama-Israelite ababengagcina sebesithi behold ilanga ababezakhonza lo, lingathi behold izilo lizakhonza zona. So nxa ubala uSambulo ubona uJesu olothando. Nxa kukhulunywa ngesilo esaba lenxeba obakwazi ukuthi counterfeit kaJesu, uJesu laye waba lenxeba wafa. Nxa kukhulunywa ngesilo inxeba laphelayo i-counterfeit kaJesu, uJesu wavuka. Abantu bonke bathi uJesu. So sikhonza uJesu, nguye okumele simlandele. Behold Christ more than you behold the beast and the error. Siyabonga ngamafitshane maforo iBhayibheli sibizele ukukhetha uqathile. Ungatsho amazwi akugcina akho uhlosikhulekele. Kunjalo. Indaba engizafuna ukuyiqathekisa sigoqa la indaba okuthiwa yi-predestination. Akula umuntu owakhethelwayo ukuthi wena uzasindiswa kumbuzalahlwa. iBhayibheli likubeke kwacaca ukuthi namhla ngomele uzikhethele. Ukuthi andaba mina loba kuyini engikwenzayo, mina vele singosidojiwe singolahliwe, thina hayisasindiswa hatshi. Khetha khona manje isinqumo senzayo yiso esizadetermine ukuthi kusasa lakho limi njani. Kodwa konke sikwenza. Maybe ungakakhuleke sonke asithina asikhetheni impilo. Asikhetheni impilo. Yes. Asikhuleke. Babo sezulwini siyabonga ithuba usiboleke lona namhlanje sifunda ngokukhetha. Esikucelayo ukuthi sonke silaleleyo kumagumbini amane omhlaba sikhethe uhamba nawe. Izinqumo esizenzayo every day kazibe izinqumo ezaletha udumo ngakuwe. Siyalifuna izulu senzele konke
sifundise ukukwamukela, sikulandele, sikukhonze, sikhonze wena wedwa owadalayo izulu lomhlaba. Isifundo lesi kasizwakale, siphile ezimpilweni zethu. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.